Tiang upang musikan edeta nomor 300 sia ayat sada. Ikon tu ibanay parguruhonon mo. Dongan mi hehe do modom dede mabogas nai rohami pahohom. Maha tanah duduk di sini. So memuji debata. Haleluya. Puji hamuma debata di bagasan habadia unnai. Puji hamuma ibadah di hajak kajang ni hagogo unnai. Puji hamuma ibana ala hagogo onna akan asumurungi. Puji hamuma ibana hobar tuhinagodang ni hati polonna. Puji hamuma ibana mardongan suara ni sarune. Puji hamuma ibana mardongan arbab dohot sordam. Puji hamuma ibana mardongan tali sajak dohot panortoron namar liat. Puji hamuma ibana mardongan hasapi dohot tulila. Puji hamuma ibana mardongan ogung panggora. Puji hamuma ibana mardongan ogung panonggahi. Sude namar hosa ikon mamuji Jehovah. Haleluya. Ido yang gosahana. Tapasada rohata martani. Ali di bata namin na marasiroha di hami, di bata namin na utanda di bagasan Yesus Kristus. Maulian temali Tuhan di pasaruan namin itu ada pam. Siya na sino olong iroham oleh Tuhan at utang madongan ni hami di padalangan di mulo namin. Maulian temali Tuhan di bagasan Tigyon. Tutudo oleh Tuhan nang be di masa buhat sa ito-itongan ni keluarga namin di so imang ina na hinahulungan ni rohan namin di mulo mga lupo. Alay ni Tuhan na yung pamukhaton namin mga dainangon. Alay ubarto para datong kabatahon namin jumulo mali Tuhan na yung patubahon namin ulang para sa rumatuhon ni dainangon. Alay ni Tuhan inamamuhay ulang para sa rumatuhon ni dainangon. Bangido kami maritikitay bang uli-uli. Asa po mali Tuhan na maniroy na mamaso-maso. Asa po mali Tuhan ulang noon para patubah kami ubarto lo mo ni roham. Jala maritikite ulo na Tuhan marsangat maguar na bagi. Alam ni mangido kami Tuhan human na mga ramuti masuk-masuk ke luar ka besar. Pinopar ni dainangon. Ima opo iriburu na Tuhan. Inalako patupahon ulang no. Leon nasa diyon hasa dang miruha hasa ni pikiran. Yang hay pason doon habis yung kanto na sida. Asa totong ali Tuhan. Marpakir mo tuho na sida di bagasan mo na sida. So sa ni ali Tuhan. Lihat ka wala doon ka keluarga naro. Manobot di bagasan ulaw sa naryon na Tuhan. O man natotong mga leon hay pason. O man natotong na mga leon habisuhan to na sida ni Tuhan. Asa totong ali Tuhan. Ulaw sa naryon hobar tulo mo ni Roham. Songsongon nila Tuhan mangido kami di pati namin para musim namin. Totong ho na mga leon habisuhan. Dahon maniroy na sida. Asa totong ali Tuhan marite-hite pakuling ni Gondang sarone manang musik ali Tuhan. Gabi pasangan magwar mo dia terpuji mahal Tuhan marite-hite ede dohon gondang ini Tuhan. Alani ini Tuhan buka kami maulon senarion ulan pasarun tuaw ni dainangon di bagasan buan di bata ama dohon di bagasan buat Tuhan Yesus Kristus dohon di bagasan tot di Porbadia jalo matangi yang dohon ile-ile nami amin. Jumoloma marite-hite di buka huria marite-hite bang ido gondang. Alani para musik nami gabi idok matan debatado
Di mula-mula na dito pa debata langit do tano do nasa isi na. Debata do nama jadi hon hita, debata do nama ngaramuti hita. Alani parmusin nami alu damang mojo tu debata ama situ lusyadai. Gabi emang gabi. Di pasu-pasu debata do tu hita nang tu jadi-jadian naik akan habis syukur asa boy marbisu jala gabe sudah akan nanti nopani debata marhiti teh kacau mauta jala boy ngasida gabe panggongomi di hita dani amang pakondang pagoci alu-alu damang majo tu haka panggongomi narong di 2 tahun. Gabi emang gabi. Sama-sama ni nang dihita na masih haholongan na tinopan itu hani asa rade reta hita mandohoti ulaunon jala madame sonak kita bawar hatot day nang hinaholongan taon alani amang pagodang pagoci be alo damang majo tu situana torop dohot sudi akka na hinaholongan di bagasan 2 tahun. Gabi. Mau lihat mak di emang dinamik. Noempe asa parjolo kami mangido godang nami asa terbuka godang mula-mula badamang majo godang mula-mulai Pada mau mah tu soba-soba. Dungi melihat di pada nami, dungi neng urutan nami mak, panggil nami mak tu memang pagodang pagoci, beda bang mak godang liati, asa mang liati kami perharado ni huria, anggiat boy, mari tete nama ngaliati taruli pasu-pasu akar keluarga asuhuton mari tete ulau nonton, beda bang mak godang liati. Laos dibuat tamu amang pangulian yuria nami tortor muna marite huriai di sialani amang pangulian yuria nami Roma hami lau manopa-nopa hamuna pangulian yuria nami jadi saborat tidak lau manopa-nopa pangulian yuria baik namang majo nau bartusi.
tongon ima dia muna pangulan ni urian nami yang roh kami manoba hamu sosongon hatan situ juga mana mandokon asasi titi masih opa urung metoles di rumah otik sesadia nah usum paham kami Tuhan muna pangulan ni urian nami saya manta de batama yang guna manda baik pasu-pasu baca tai ma partikan no Tuhanmu takasdo di batu pamanang di partari dah kamu pasu-pasu di Tuhani jala di leo kamu sauti pasu-pasu nasihat Tuhani na dihamui Tuhami parhalado ni huria pangulan ni huria alani manang sosadia be melihat ma di pasaruan nami saya ditabai Tuhan ma dihamu pasu-pasu jala di pasu-pasu masuk di aka ulau muna di bagasan parmulo muna melihat jadi amang pagandang pagandang ujung nami map tortor nami pinamual tiyo bahan kupano hatan beda mang ma godang si tiyo jala pado matu hasak hatan